Perezida Paul Kagame ndetse na Emmanuel Macron The bagiye violence did gufungura not urwibutso rwa jenoside i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa. Uyu munsi tariki ya kabiri y'ukwezi kwa gatandatu, u Rwanda binyuze kuri perezida w'u Rwanda Paul Kagame ndetse na perezida w'igihugu cy'Ubufaransa Emmanuel Macron bagiye gukora igikorwa gikomeye hariya mu murwa mukuru w'Ubufaransa i Paris, aho perezida w'u Rwanda nyine na perezida w'Ubufaransa bagiye gufungura ku mugaragaro urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane. Ngo ikaze cyane The Quick Times News, isaha amakuru yonyine tukugezaho, kuko amakuru yo aba ari buri saha, buri minota 30 amakuru mashyashya bakugezeho. Kanda subscribe rero kugira ngo umenye na byinshi kuri iyi nkuru, ariko una making sure yuko n'izindi nkuru zose tugenda dukora ugenda uzibona. Ngiye nitwa Pascal Vinda, ngo ikaze. Iki gikorwa cyitabiriwe n'abayobozi batandukanye, abarokotse jenoside yakorewe abatutsi, abanyapolitike, abanyabugeni ndetse n'abaturage benshi bifuza ko amateka ya jenoside atazigera yibagirana. Urwibutso rwafunguwe, rugiye gufungurwa, rwitwa L'Archive nk'uko byiswe nyine hariya mu mujyi w'i Paris. Rukaba rwubatse mu mujyi wa Paris mu nkengero z'umugezi wa Seine, aho hasurwa n'abantu benshi buri mwaka. Gushyira uru rwibutso rero muri uyu mujyi bifite igisobanuro gikomeye, kuko Paris ari umwe mu mijyi ikomeye ku isi, bityo ubutumwa bwo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi bukaba bugera ku bantu benshi kurushaho. Abateguye uru rwibutso bavuga ko rugamije kubungabunga amateka ya jenoside. Abaturage babitiwe muri jenoside nyine ubwo abatutsi mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane, ndetse no gufasha abakiri bato ndetse n'abazavuka mu bihe biri imbere gusobanukirwa ibyabaye, kugira ngo bitazongera kubaho ukundi. Ubwo rero jenoside yakorewe abatutsi yahitanye abasaga miliyoni imwe mu minsi 100 gusa. Ni amateka mabi kandi yasigiye igihugu ibikomere bikomeye, ndetse kandi igihugu cyanigiyemo yuko isi ikwiye kuba maso ndetse igakanura cyane kugira ngo amateka nk'aya ngaya atazagira ahandi aba, cyane ko bitwara ubuzima bw'abantu. Mu ijambo riri muri uyu muhango, perezida Kagame biteganyijwe ko aza kugaruka ku gukomeza kwiyubaka, kurwanya abahakana cyangwa abapfobya jenoside yakorewe abatutsi, ndetse biteganyijwe ko agomba kuvuga ku bijyanye no kwibuka, rwose atanga message zigiye zitandukanye, asaba n'urubyiruko kwikorera ahazaza heza. Perezida Kagame ubwo agomba no kugaragariza abanyaburayi ndetse n'ibindi bihugu bya hariya hanze y'u Rwanda ko u Rwanda rwubakiye ubumwe bw'abanyarwanda ku ndangagaciro, ndetse no kurwanya amacakubiri ndetse n'ingengabitekerezo ya jenoside ikashyirwa ku ruhande. Ku ruhande rero rwa perezida Macron, agomba gushimangira n'ubundi ko jenoside yakorewe abatutsi ari inshingano y'Ubufaransa nk'uko banabyemeye. Abasesenguzi benshi rero bavuga ko gufungura uru rwibutso hari ikimenyetso gikomeye cy'iterambere ry'umubano hagati y'u Rwanda ndetse n'Ubufaransa. Ikindi ni uko benshi nyine mu bizi imyaka myinshi ishize umubano hagati y'ibihugu byombi waranzwe n'ibibazo byaturukaga ku mateka ya jenoside, ariko mu myaka mike ishize impande zombi zashyize imbaraga nyinshi zigamije kubaka icyizere no kongera ubufatanye. Mu mwaka wa 2021 perezida Emmanuel Macron yagiriye uruzinduko mu Rwanda. Icyo gihe yavuze amagambo
akomeye, aho yakuruye n'amarangamutima ya benshi ubwo yasabaga imbabazi ku makosa igihugu cye cyagize mu kutabasha guhagarika jenoside. Urwo ruzinduko rwafashwe nk'intambwe ikomeye mu kongera kubaka umubano hagati y'ibihugu byombi, ndetse uyu munsi imyaka 5 irashize nyuma y'urwo ruzinduko, ndetse Perezida Kagame ndetse na Perezida Emmanuel Macron bahuriye mu muhango wo gufungura urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi. Ibi rero benshi babibona nk'ikimenyetso cy'umubano hagati y'ibihugu byombi ko ukomeje kugenda utera imbere. Hari ikindi rero ababona ko uru rwibutso ruzafasha mu rugamba rwo kurwanya ihakana ndetse n'ipfobya rya jenoside yakorewe abatutsi. Mu bihe bitandukanye hagaragaye abantu benshi cyangwa imitwe yitandukanye igerageza kugoreka amateka cyangwa no kuyapfobya, ngira ngo twagiye tubibona. Rero iki gihugu cy'Ubufaransa navuga ko iki gihugu cy'Ubufaransa nacyo cyagize amwe mu mateka navuga atari meza, ndetse kinashinjwa yuko kitigeze kigira icyo gikora kugira ngo ihagarikwa rya jenoside ribe ryageraho. Ari nayo mpamvu benshi bakomeje kugenda nyine bagishyiraho igitutu kugeza n'ubwo batangiye gushyira imbaraga mu mubano w'u Rwanda. Abahanga mu mateka bavuga ko izi nzibutso nk'izi zigiye kuba zatahwa zigira uruhare rukomeye mu kubungabunga ukuri kw'ibyabaye ndetse no gufasha abantu kumenya amateka yarwo. Ikindi cyagarutsweho cyane muri uyu muhango ni uruhare rw'urubyiruko, aho abayobozi batandukanye bagomba kugaragaza ko abakiri bato aribo bazakomeza umurage wo kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside ndetse no kurinda ukuri ku mateka. Ibyo ni bimwe gusa. Urubyiruko rw'u Rwanda rwo rugomba gushimangirwa ko uko bagomba kugira uruhare mu kubaka igihugu ndetse no guteza imbere ubumwe ndetse n'ubwiyunge. Bwagaragarijwe ko ari rwo mizero y'ejo hazaza. Rero ubwo icyo umuntu yavuga mu gufungura uru rwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu cy'Ubufaransa i Paris, igikorwa gisanzwe ni ubutumwa bwo kwibuka, ariko ni n'ubutumwa bwo guha icyubahiro abazize jenoside ubwo yakorewe abatutsi nyine mu mwaka w'1994, ndetse bikaba n'ubutumwa bwo gushyigikira abarokotse ndetse no kwigisha isi yose ibyabereye muri jenoside kugira ngo bitazagira n'ahandi biba. Ni kandi rero ikimenyetso cy'uko u Rwanda rukomeje kumenyekanisha amateka yarwo ku rwego mpuzamahanga ndetse no gushimangira ko ukuri ku byabaye muri jenoside yakorewe abatutsi kugomba kumenyekana mu mahanga. Turasoza rero tubibutsa ko kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ari inshingano ya buri wese, haba mu Rwanda hanze yarwo. Kwibuka nuko agaciro ubuzima bw'ababuze nyine muri jenoside, ndetse no kwigira ku mateka ndetse no kubaka ejo hazaza harangwa n'amahoro ndetse n'ubumwe bwo tutibagiwe n'ubutabera. Ubwo rero muba wakunze iyi nkuru kanda subscribe, ukande like, ukande share, ndetse unajye muri comment utubwire se wowe umubona umubano w'igihugu cy'Ubufaransa n'u Rwanda nyuma y'uko gutahura urwibutso hariya i Paris biri buze kugenda bite. Ibyo byose nibyo ugomba kumbwira hasi muri comment section. Yo nitwa Pasi Govinda, iyi ni The Quick Times News. Gira umunsi mwiza kandi ukomeze uryoherwe n'ibiganiro The Quick Times News igenda ikugezaho. Sawa.